Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab saya dah terbiasa run ads dan tak ada sale. Benda tu nanti saya cerita lagi next. Kenapa saya terbiasa buat macam tu? Saya spend 500 ribu tak ada sale, it's okay. Tak ada sale, spend 2,000, 3,000 tak ada sale, it's okay. Sebab ada cerita macam mana saya boleh jadi marketer. Orang kenal saya dengan marketer lah, as a marketer. Sebab masa awal-awal dulu, 9 tahun lepas lebih kot, dalam 2017 kot tak silap, saya cuba masuk bisnes dan saya pilih online business. Dan masa tu tengah hype dengan Facebook Ads. Facebook Ads tengah hype, yang mana saya kata, okay, aku nak buat online marketing ni tapi aku nak guna ads sebab laju sikit. Okay? Dan saya beli satu course e-commerce ni. Course e-commerce ni dalam 2,000 lebih, 4,000 kot macam tu. Dan dalam course tu, Sifu ni ajar kita run ads, kita ambil barang dari China, source, post terus ke US. Dan saya pun buatlah run FB ad, tentu test. Dia ajar, dalam tu dia ajar split test. Okay.